la unga le suafa mabalo le Atua tama. Le Atua le alo ma le Atua le ngang sa. Amen. He whaunga ina le upo whai upo se furu ma le valu ma le se furu ma le iwa. A wani nai motu ngā awha whale nganga. E taita I nai I tātou I le nei tai au. Mai upo o lo le se furu ma le valu ma le whai upo se furu ma le iwa. Wa longo mai a te au pe a poto o tau I le ka le sia. Wa ia te o tau masenga. O ta ofi fo I moni nisi mea. A wai au ina tupo fe vai inga ia te o tau. Ina ia whaali ai o e wa wha maoni wa ia te o tau. For to begin with, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and to some extent I believe it. Indeed, there have to be factions among you, for only so will it become clear who among you are genuine. Hifau ina pele manatu au tu e tusai ma le whatonunga le tusi le nei tai au. Manatu au tu whamai o le whono whatasi. Whono whatasi. For meeting together. Meeting together. Ia po le mafuta whatasi fo. Ai o manino le mafuanga o le fia o le apostolo. I le kalesia I konito. I le matau ma le manatu le apostolo I tala o atu. E winga I le kalesia. Wa pele kalesia o se mafutanga o ieni tangata wa poto. E whatupu ni vevesi. Whatupu ni fe ese a inga. Wa whaile kālesia ma mea e whailoa I ai, e whaala ai. Le tūlanga maua lulunga, ia po le mamalu. Le pule ma le malosi. Meise le tele o le tamau a inga. Wa le amana ia ina le tangata vai. Ma ua wha maina le tango lima. Me le apostolo pe a poto o tau I le kālesia. Wa ia te o tau masenga. O le kālesia e whoringa mai ua le maua se toa ma se file mu. O le maua se mafutanga mawhanawhana I le tino keriso. O wana o le misa ma le whewai a inga. O le mea o lo fia tau atu e le apostolo ia Korinito. Korinito, o le kālesia e le se mea e pule ai se tangata po se vaenga. Elese mea se ainga. Elese e kālesia e whaangau ioi I mana onga whale tangata. Ia po ose ata mai whale larolangi. A o le kālesia e whaangau ioi e whaatalitali ma whaalangolango. I le taita inga mai e le anganga. Le kālesia o le tino ke riso le larolangi. O ia lava o le ao le kālesia. Whamai upo le apostolo. I lana tusi le kālesia I kolose. O au le mea lava le tasi ni tupu ai. Whamai le apostolo. O ia o le ulu o le tino. O le kālesia lea. He is the head of the body, the church. Jesus is the head of the body, the church. O le finau o le apostolo. E le mawhai o nao mai whatasi atia e le kalesia po le tino keriso. A e ese a I loto. Ma maua I manatu whawhiasili. A e meise a mionga whasa le mausa. O le whanau o le apostolo. Ia maua e Korinito le loto alofa whamaoni. E whamaulalo ai le tasi. A wā a maua le whealo whaninga lea. O na maua leo mafutanga vā lalata. E whono whatasi ai, ma langona ai e le tasi le isi.
E mafuta fatasi ai le kalesia, ma whaasoa I whaiva SS. E whao Sofia ai moe aluanga e ele anganga o le tua. E mausali ai le lenga. E mao le winga foi lea. O le toe wha manatu o le apostolo ia Korinito. O upu o le toe pō. Le toe pō I Yesu ma ona so. Le lato mafutanga le afe o pitorunga. Le lato talisuanga. Fa mai le fai po luas fuma le tolu e o atu luas fuma le ono. O auna o maua mai le li le mea na o tuina atu foi I ate o tau. O lea lava po na whaalata I nai le li o Yesu. Na ia tango ai le areto. O ia fai atu. O lo tino le nei mo o tau. I o tau whaia le nei mea ma wha manatunga ia tia. Ia so uma tau te ai ai. O whapea foi I le waina. Le ipo le nei or whenga inga whau lea I lo toto. Ia o tau whaia le nei mea ma wha manatunga ia tia o ia so uma tau te whenua. A wau aso uma tau te aia le nei areto ma wheinu le nei ipu. Tau te whai loa tuai le maliu le li. Se ia fio mai oia. O upu o le mawaenga le li o Yesu. O le mawaenga ua toi wha manatu le apostolo ia Korinito. E lese la o ai a fia ai a lea ma fia inu pule ia. Hele ai. A o le la o ai o le loto ono sai ma whātalitali atu I le nganga. O le la o ai e tapui ai le wawhea avatai I le alofa ma le whamaoni. O le whaasino manga lea wa whailo mai e Yesu. E fo I ai whawhita auli e tutupu I tatonu o le kalesia. O le la o ai o le leinga. E whesanga I ai ma fono whatasi ai. Whaasoa I mea alofa o le ngang. O le lao ai ua folasia I mea o le malamalama. O mea sa I le pongisa ua I totonu, ua I lunga le laulau. Ua au mai I le malamalama. So I believe this is the centerpiece of Jesus' teachings for the church. The table full of divine food signifies togetherness and oneness of people within the church. Samoa, ua matua le tala le lei I o lau whanua. A ia atili ai o na wha matua o le tala le lei I saufina ngalo ma o tātou loto. A wae le tatau o na wha tupuina ni masenga mani fe ese a inga I totono e kalesia. E tau whailo ai so tātou wha maoni I le atua malana tala le lei. E le mawhai. A o loso I fua I mea uma e tatau mole kalesia ke riso. Ia whaia lea ma le loto ua wha malieina. Ia whai maala e mawhana whana ai so tanga. Sanga wha o popo ma wha whaulai ai e le atua. O nisi mea e sili atu o na tatau malilei. Au wala au nanga mole kalesia. Wasanga mai apo uli. Le soi fua tau le lei o tua a o le atunu. Ua momoi malai ma le wha nau o lato loto. E pei ona saafi ai le whatu pese e peru. Ina ia ama le lalolangi. Ai matau I le atua. Ama le lalolangi. Ai matau I le atua. Samoa, o lou lava whaavae o le atua. Ia manute le ina whaiva o le nei aso. Ia pui au mafua malu le alofa o le atua. E I umanui ai lava singa uma. Ia manuia ono Yesu.
Amen. O le atato pe pese atu i le atua i le pese se lautou se fulmaritolu. Se lautou se fulmaritolu le pese o le atato pe pese ai.